fizike luduju, programeri luduju i matematičari svi. Iako su informatičari među 3 najtraženija zanimanja u većini europskih zemalja, Hrvatska kroz obrazovni sustav godišnje na tržište rada izbaci premalo IT stručnjaka. Bez obzira na to, u Zagrebačkom računalnom savezu djeca već 18 godina uče algoritamski razmišljati i programirati. Više informacija doznaćemo od članova spomenutog saveza. S nama je gospodin Franjo Kičić, otac najboljeg osnovnoškolskog programera u povijesti Hrvatske, Ivice, koji je osvojio 9 uzastopnih državnih prvenstava. Gospodine Franjo, dobar dan. Dobrodošli u Studio 4. Ivan Šego, student FER-a, bivši natjecatelj, zadnje 4 godine prenosi znanje na nove generacije starijih osnovaca. Dobrodošli u Studio 4. Hvala vam puno, hvala na pozivu. Tu je najmlađi član naše ekipe, Lovro Kristijan Miljak, učenik 3. razreda osnovne škole Trnsko, programira 2 godine, prošle godine je pobjedio na maloj programerskoj olimpijadi. Lovro, dobar ti dan. Dobrodošao. Nemaš tremu, jel da? Ne. Sve u redu. Evo, ja ne znam ništa o programiranju, tako da ja imam tremu, ja sad od tebe moram naučiti ono što ti već znaš. U kojim programskim jezicima radiš? FNS, Logo i Python. A reci mi, je li programiranje teško? Meni to zvuči skroz apstraktno. Meni nije ako imam plan. Ako imaš plan, nemoj zezati, uvijek imaš plan prije programiranja. A možeš li mi objasniti što je to mala programerska olimpijada? To je natjecanje u koje učenici razredne nastave rješavaju zadatke. Imamo 7 zadataka koji nose 100 bodova. Natjecanje traje 2 sata i pobjednici se sortiraju po razredima. Koje godine je počelo to natjecanje? To je bilo 5 godina prije mene. Znači, ukupno 13 godina traje mala programerska olimpijada. Znači da učenici već 13 godina programiraju u Računalnom savezu. Gospodine Franjo, sa ZRS-ovcima ste se upoznali početkom 2003. godine. Vašeg sina Ivicu tada je tajnik ZRS-a uvrstio u županijsko natjecanje na sam dan natjecanja. Što se tada događalo? Naime, u to vrijeme, on je bio 4. razred osnovne škole, nije se moglo ići na takmičenje nego od 5. na više, ali informatika je bila od 5. na više. I nije bilo nikakve obuke za klince manje od 5. razreda. Učila 2 starija sina koji su se takmičili, isto bili osnovnoškolci. Ja sam jednom rekao da kaže učiteljici da pita da li ovaj Ivica može ići. Ja sam vidio da je Ivica bolji nego ova dvojica zajedno. Da ide on na takmičenje, a budem pitao, ne budem pitao. Na kraju informacija je došla da je prošlo rok za prijavu, a već je bilo vrijeme za takmičenje. On se zvao ZRS i hvala Bogu su se rekli da dođe na takmičenje. Ja sam tamo ga dofurao, rekao sam da je metne u grupu sa 7. i 8. razredom. Su rekli, nemojte se igrati, nek bude 5. i 6. razred. I onda je on tamo, stvarno je bio zainteresiran i volja, i on je bio tamo generalno drugi, zajedno sa tim 5. i 6. razredom, jedini 4. razreda. Tako je to krenulo. A onda se zaredalo s medaljama, s odličnim nagradima. Koliko odličija je Ivica donio kući? Poslije od toga on je u Logu i Beziku bio stalno prvak. Znači, to je 9 puta bio prvak. Ali gledajte, to je sad kako se na kraju desilo da sreća ispala, jer sam ja njemu obećao da ću ništa takmičenje, da je ispalo da ne ide. Onda smo, hvala Bogu, i ZRS-u i svima što su omogućili, i možda bi on se razočarao da bi se nikad više ni bavio s programiranjem, možda, ne znam. I tako dalje nastavio je to predano raditi, sve ostalo, matematika, fizika koja inače ga zanimala, i ostaje to informatici i programiranju do dana današnjega. On je osvojio i olimpijsko zlato? Da, on je bio poslije olimpijac i matematici i informatici, i ima tu sreću da bude ekipi koja je olimpijsko zlato osvojila. I kako se vi ovako osjećate kao roditelj genijalca? Gledajte, to mi kako je dan. Neki dan je to kad su tako je super, a inače ima i trenutak kad je to naporno. Znači, kad imate 3 genijalca kuće, moram reći da je mama baš ne zaostaje puno za njima, pa onda meni tam je svaki dan... Onda oni vama daju edukaciju. Zadatke. Morate i vi rješavati nešto. Ne moram, ja sam to davno prije rješavao. Ivane,
Kako to da ste vi odlučili izabrati FER za svoje studije? Jeste li već onako kao klinac počeli vrlo rano baviti se informatikom, samo inicijativno učiti? Pa počeo sam se baviti informatikom početkom prvog srednje i tada je naprosto FER bio logičan izbor kako bi se usavršavao toj računalskoj znanosti i zato sam ga i upisao. Vi ste bili uspješan natjecatelj, sada ste student FER-a. Lovro je rekao da mu nije programirati teško kada ima neki plan, odnosno ideju. No izboriti se za državnu reprezentaciju izgleda da je ipak poprilično teško. Je, tako je. Jako je teško. Ima tu sjajnih mladih informatičara, matematičara. Ja nisam se stigao uz druge obveze intenzivnije pripremati za reprezentaciju pa nisam uspio, ali prenosim zadnje 4 godine svoje znanje mlađim generacijama i nadam se da će neko od njih uspjeti za mene ući u reprezentaciju. Slušaju li? Slušaju, naravno. Dobri. Možemo li možda pokazati kako izgleda neki jednostavniji zadatak? Vidim da je Lovro već spreman. Lovro je već spreman. Pokazat ćemo jedan najjednostavniji zadatak koji je bio prvi zadatak. Evo, Lovro će tu početi malo to programirati. Znači, čime se mi bavimo? Dobijemo jedan zadatak. Zadatak se sastoji, vi imate određene ulazne podatke i vi trebate na temelju tih ulaznih podataka dati neki izlaz. I to je cilj što brže, što efikasnije napraviti to. Mi ćemo na kraju zapravo pogledati kada Lovro riješi taj zadatak, onda će nam okrenuti ovaj ekran i onda ćemo približiti malo pa ćete nam pojasniti o čemu se radi. Prije 2 tjedna vratili ste se s ljetnog kampa na Sljemenu. Čujemo da ste i ondje puno radili. Tako je. Imamo 2 grupe na ljetnom kampu na Sljemenu. Znači imamo prvi tjedan nam dolaze stari osnovnoškolci i srednjoškolci, a drugi tjedan nam dolaze učenici razredne nastave, dakle 1. do 4. osnovne škole. Da, jako se puno radi, do 10 sati dnevno čak, no ima tu i vremena za sport, zabavu, glazbu i tako. Je li to sve skupa naporno? Onda evo, gospodin Franjo kaže da nije lako biti s genijalcima doma. Pa definitivno nije. Ima tu puno genijalaca i treba se njima raditi, treba se njima posvetiti. Definitivno nije lagano. Kako je kod vas u obitelji? Vas isto ima više, prenosite znanja? Pa prenosimo, međusobno se pomažemo i prenosimo znanja. Gospodine Franjo, pročitali smo da je Zagrebački računalni savez od ljeta 1999. kada su krenuli s projektom za hrvatsku darovitost pa do danas održao više od 8000 radionica, 50 kampova, 400 natjecateljskih ogleda, dakle u rad uključuje sjajne mlade voditelje, ima profesore koji su, ajmo to tako reći, ludi za programiranjem. No ima tu i nečega što bi se trebalo popraviti, je li tako? Pa za to sam ja isto pročitao, znam ja da nisam znao da je tako puno. Na većini tih kampova, znači Ivica je od svoje te postaje kako je završio 4. razred, na svim kampovima sudjelovali oni i Zrsa, ih sina i moji druga 2 sina. Svi su oni bili na tim kampovima. Između ostalo tu se uče i programirati, i vladati, i ponašati, pa neko od njih poslije toga postane i voditelj ili instruktor ili kaj znam. I problemi nakon toga svega postoje zapravo da se djelatnost proširila više nego što su materijalni temelji, da velim. Jedan od tih problema glavnih je prostor koji nije adekvatan, na više mjesta se mora voditi. Koliko ima prostora? Koliko učenika, studenata može doći ondje vježbati, programirati? Sad je, kako je krenuta akcija iz Zrsa da se metne sve na jedno mjesto, Grad Zagreb je dodijelio jedno mjesto nešto malo veće od 300 kvadrata, ali se mora to sve zajedno renovirati, opremiti svakog dalje, tako da je tu... Aha, prostor je osiguran, sada treba doći oprema, je li tako? Ne samo oprema, treba je prostor sam urediti da bi bio adekvatan za tu vrstu djelatnosti. I tu se sad traži pomoć privrede, ljudi. Kakve sve akcije poduzimate? Čujem da ste vrlo aktivni. Pa taj dio akcije, tajnik i dečki iz Zrsa vode, najprije je pokrenuta jedna akcija doniranja. U toj akciji doniranja smo sudjelovali roditelji, ali kao privatne firme. Ali još, koliko ja znam, ima jedan mali problemčić koji se zove miliončić, fali jedan, pa to bi bilo sad sljedeća faza kako da se to u realnom vremenu nabavi, da se u realnom vremenu završi taj prostor. Pa da bi se onda, što je zapravo cilj prostora, to smijem reći. Cilj je prostor da bude jedno mjesto gdje se okupljaju zainteresirani klinci, da u školi ne mogu napraviti obuku za 1-2 đaka koji su zainteresirani toliko i toliko talentirani, bolje na jednom mjestu tog Zrsa.
I onda oni svi na jednom mjestu se skupe i mogu razmjenjivati iskustva, mogu se vježbati, pripremati za takmičenje kako inače rade, samo bio, ne znam, kamp na Silbil, kamp na domu Crvenog križa, ali ako negdje, ovo bi bilo daleko bolje da je to mjesto jedno u gradu. Ivane, što ti kažeš o tome? Vi znate kako to u praksi izgleda, dakle, podučavate sve te klince. Što je najvažnije zapravo? Što sve treba doći u taj prostor? Pa želi bi sad taj veći prostor, jer je što veći je interes za programiranjem i u ovom manjem prostoru je dosta malo mjesta i sad želimo napraviti veći prostor. A mi u stvari želimo programiranje, ne želimo programiranje samo sebi, jer programiranje samo sebi nije svrha, nego želimo to i povezati sa drugim znanostima, naravno matematikom, fizikom, biologijom i tako. Želimo proširiti to programiranje. Jeste li se uključili u ovu donatorsku kampanju, jer uopće u tom segmentu sudjelujete? Jesam, tako. Ja sam donirao jedan zrsobit, što je otprilike nekih 200 kuna. Ima i dosta ljudi što su donirali po 10-20 zrsobita. Što je zrsobit? Znači, jedan zrsobit to je zrs novčanica. Znači, jedan zrsobit je negdje oko 200 kuna. I sad tražimo još tražimo da nam tvrtke i veći doniraju jer želimo taj prostor napraviti. Očekujemo početak radova krajem listopada i želimo da to što prije završimo tako da možemo useliti novi prostor i početi raditi intenzivnije još. Ja vam želim puno sreće u tome. Pri kraju smo ovog razgovora i zanima nas naravno je li Lovro riješio svoj zadatak. Lovro, jesi pri kraju? Da. Jesi? Evo, možeš nam okrenuti ekran da vidimo kakav je to zadatak bio u pitanju. Ivan će nam malo pojasniti o čemu se radi. Pa evo možda jedan sitni detaljčić prenijeti i na naše gledatelje, na one koji se tek interesiraju za informatiku. Evo ću krenuti. Može, pusti. Da vidimo hoćemo li uopće s toga išta uspjeti razumjeti. A nije tu puno, najjednostavniji je program. Evo, malo ćemo to najjednostavniji program, tu imamo par linija. Znači, zadatak je bio da učitamo 3 broja, ispišemo neku matematičku formulu, što je upravo i Lovro napravio. Znači, tu vidimo prva linija učitavanja, druga linija ispis te formule. To je jedan od najjednostavnijih zadataka što radimo za početnike, znači za djecu u razrednu nastavu. Odlično, evo, nadam se da smo zainteresirali i buduće mlade informatičare. Hvala vam lijepa što ste došli u Studio 4. Sigurna sam da je i do brojnih gledatelja stigao vaš entuzijazam, da ćete neke od njih potaknuti da se uključe u ovu donatorsku kampanju, naravno ne političku. Tako je, nadam se. Hvala vam puno. Hvala lijepa. Čim je plima naglo skoči, padne noć, tu smo mi, netko će uvijek prvi doći. Kad u moru mjesec zasja, programeri luduju. O mama, volim C++, o tata,